Mi imamo, vrlo dobro znate, da su svi bili kivni na hrišćane. Oni su bili po katakombama, tamo su se molili su se na grobljima, jer su morali da se sakrivaju, da ne bi bili ubijeni. Sad, mi imamo dosta mučenika koji su bili vojnici, bukvalno arhistratizi, znači srčani ljudi koji su se branili od neprijatelja. Nije greh braniti se od neprijatelja, greh je napadati nekoga. To smo, ja mislim, pričali o tome u prošloj emisiji. Imamo tu dosta mučenika, velikomučenika, pa čak, evo, ja slavim Svetog Pantelejmona, to mi je krsna slava. On je čak bio i u vojsci, on je bio besrebrenik, lekar. On je lečio. Evo imamo jednu zanimljivu priču, zanimljiv akt koji se desio za vreme Srpsko-bugarskog rata. General srpski napao je tamo, Bugari su presreli, i bio je izuzetno mnogo povređen, kapetan Katanić. I oni su njega, ušli su Bugari u Srbiju i oni su njega, ja mislim iz Niša, nemojte me držati za reč, odvezli u njihovu najbolju bolnicu tada, da ga izleče. Zato što su poštovali čojstvo i junaštvo, jer smo pravoslavni narod i to je bio bratoubilački rat. E sad, kada govorimo o tome, naravno on je neposredno preminuo, nisu uspeli da ga spasu, ali, verovali ili ne, centru bukvalno Sofije postoji njegov spomenik. Kao odličje hrabrosti jednoga vojnika, koji nije kršio vojna pravila, nego su se samo branili. I oni poštuju taj akt. E sad, interesantno je, u Dimitrovgradu postoji jedini spomenik u Evropi, koji je spomenik pomirenja između naroda pravoslavnih, zove se Pametnik ili Pamjatnik na šopskom ili bugarskom, svejedno, koja je spomen kosturnica, u stvari, svim stradalim vojnicima. Tu su sahranjeni i Srbi i Bugari. To je taj viteški akt koji su i mučenici za vrijeme gonjenja hrišćanstva preferirali i hteli da plasiraju i ovima, da se osveste već jednom, da skinu taj mrak sa očiju i tu mržnju jedni prema drugima, tu pohotu za novcem, imovinom, zemljom, jer svi smo u zemlju ćemo otići. Ali evo, imamo i Svetoga Dimitrija, Svetoga Đorđa, da ne nabrajam više, koji su bili vojnici, učestvovali su u ratovima. Tako da, sport danas, ja bi konkretno, znači o sportu, ja bih rekao da je to plemenit, jedan akt čoveka koji može sebi da priušti. Zbog čega? Zbog duhovne, prvenstveno, a i fizičke snage. Kad kažem fizičke snage, ne da bismo povrijedili nekoga, već da bismo bili zdraviji, pokretniji, brže završavali poslove i sve ostalo, a ne da budemo agresivni. Jer svaki sport bi trebao da neguje miroljubivu prirodu, kao što hrišćanstvo to isto radi. Ja sam, trenirao 27 godina, borilačke vještine. Nikad mi nije, ljudi, palo na pamet da nekoga povredim, da nekoga, znači da upotrebim te svoje vještine protiv nekoga. Sad pogledajte tu duhovnu sad simbiozu, odnosno stanja čovekovog, jer čovjeka se istroši, vidite jednu stvar, čovjeka se istroši, on je miran, staložen i trezveno razmišlja. Čovjek ako sedi, leži, jede, pretrpava se, rastu masnoće, raste šećer, raste, znači sve vrednosti u čovjekovom organizmu i on samim tim postaje agresivan.
I hoće da naudi nekome, pogotovo ako zna nešto. Jer sve u životu se može zloupotrebiti, pa čak i sport. Čak i hrišćanstvo može da se zloupotrebi. Zbog čega to kažem? Mi imamo verskih fanatika. Nisu svi, recimo, primjer radi muslimani koji se klanjaju fanatici. Ne, evo ja poznajem dosta muslimana, vernika muslimanske, znači veroispovijest, koji se redovno petkom odlaze po džamijama, klanjaju se tamo, i daju sve od sebe da takim životom i žive kao što uči Kuhran. Ali, imamo sa druge strane i one zabludele, ekstremiste. Tako isto i u pravoslavlju. Mi imamo ekstremiste u moralnom smislu. Osuđivanje, nije li to ekstremizam? Osuđivanje jednog drugog, upirati prst, ti si grešan. Alo, ko si ti da sudiš? Jedini sudija je Bog. Druga stvar, niti se, ostvaruju kao porodica. Znači, stalno su tu neki grehovi, svađe, mora da se istera neka pravda, ovamo tamo. To su pravoslavni ekstremisti. To su isti oni koji pogrešno tumače zakon Božji, kao oni Jevreji u Starom Zavjetu i kao fariseji, sadukeji, književnici i ostala ekipa, koji su isto osuđivali dobro, da bi oni kao isplivali na neku površinu i da bi se oni dokazali kao pametni. Hristos je jednom rekao, hvala ti Bože, kaže, obradovao se duhom. Hvala ti Bože što si ovo sakrio od učenih, nego si otkrio bezazlenima. Ali i ti bezazleni su isto bili učeni, ali kad je rekao ti učeni, misleći upravo na te koji zloupotrebljavaju zakon Hristov. Zakon hrišćanstva, znači zakon kasnije pravoslavne vere koja je nastala. Stoga, ja sam imao, evo da navedem primjer, dosta neprijatnih situacija u životu. Gde bi neko ko, možda nije staložen ili, ne razmišlja svojom glavom, a profesionalni je primjer radi borac, on bi odmah ni 5 ni 6 onesposobio bližnjega i on bi otišao kući misleći da je pobednik. Što se tiče korišćenja bilo kakvog sporta u životu, znači mimo stadiona, mimo ringa, mimo bilo čega, nije opravdano. Jer Hristos sam je rekao, ja mogu, kad su ga šibali, ja mogu da pošaljem 10.000 legiona anđela da vas porobe. Ali ne, kad vas neko udari po jednom obrazu, okrenite drugi. Ali ako vas taj isti udari drugi put po jednom obrazu, ovo već nije Hristos rekao, nego to govori apostol Pavle. Ako brat ti sagreši, pazite sad ovo, ako ti brat jednom sagreši, oprosti mu. Ako ti drugi put sagreši, opomeni ga. Ako ti treći put sagreši, opomeni ga pred braćom. Ako ti četvrti put sagreši, nemoj ga više nazivati bratom. Tako da poenta priče jeste ljubav. Neko ako je naumio zaista da vas povredi, primjer radi u bilo kom smislu, da li emotivnom, da li fizičkom, da li neko da ti opljačka kuću ili obije crkvu, ti moraš opet da budeš staložen u tim momentima, racionalnu odluku da doneseš, ali ne da budeš brutalan. Što znači, možeš ti upotrebiti van ringa, primjer radi, borilačku veštinu. Ali baš u nužnoj samoodbrani. Ja sam uvijek za mir, ja sam uvijek za staloženost, ja sam ipak sveštenik i borac. Nikada kate nisam radio, ja sam uvijek volio da se borim u ringu. Ne da naudim nekome, nego jednostavno, čovjek se opusti, nekako se relaksira, ne mogu osjećaj da uporedim. I kasnije sa protivnikom, znači kojim je u ringu, ja dobio borbu ili izgubio, nebitno,
Kasnije sednemo, vidimo se, popričamo, on mene posavjetuje nešto, ja njega posavjetujem nešto, znači za eventualne greške, ispravke ili nešto tako. To je taj sportski duh. Evo recimo Novak Đoković, primjer radi, sa Nadalom, znači već ti rivali. Posle svake utakmice, ovo je proverena informacija, posle svake utakmice njih dvojica zajedno ručaju, ali dok su na terenu, oni su jedni drugima protivnici, ali ne ono zli protivnici, sad ću da ti naudim. Ne, nego ja hoću da dobijem bitku. To je isto kao u ratu. Znači, ovo sve što se dešava danas u svijetu, to nije fair play. To je definitivno sakaćenje, svakog moralnog kodeksa. Ali naglašavam, sakaćenje svakog moralnog kodeksa. Ti da ubijaš nekog ko je nedužan, bilo ko da je u pitanju. Pogledajte, draga braćo, šta nam se dešava na Kosovu i Metohiji. Šta nam rade? A šta mi radimo? Trpimo, praštamo. To je onaj hrišćanski sportski duh. Ali i trpljenje i praštanje ima svoju granicu. Marko Miljanov, čojstvo i junaštvo, podržavam tu njegovu teoriju, ali zašto? Pogledajte vreme u koje su oni živjeli. Znači, koliko su imali napada, koliko su imali svega. Svetinju treba braniti. A kada kažem svetinju, mislim upravo na sve. Podrazumijevam, znači, trpamo isti koš i crkve, i porodicu, i školstvo, tradiciju. Jer ti ako izgubiš tradiciju, ti si izgubio identitet. Pričali smo već o tome. Sad Miljanov, on je pozivao ljude da se probude. Što bi rekao Petar Petrović Njegoš, moje pleme snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja. Nadamno mi je nebo zatvoreno, ne vidi se ni plača molitve, a svi ljudi mi pakleni duhovi. To je ono stanje kad mi sami sebe uništavamo. Kako? Tračevima, podmetanjima. Pogledajte komunizam, kao bili smo jedan narod. Kakav bre jedan narod? Mi smo bili jedan narod, to je definitivno, ali smo bili razdeljeni. Svako je vukao na svoju stranu. Komunizam je uništio pola ljudske populacije. Ne kažem ja da komunizam kao zamisao je loša. Naprotiv. Ona je građena na kontu hrišćanskih činjenica, komuna, što znači zajednica. Znači da praštamo jedni drugima, da pomažemo jedni drugima, a ne da uništavamo jedni druge, što smo mi radili. Pa tako po Marku Miljanovu mogu slobodno da opravdam njegove reči. Jer tu su bila su previranja između plemena, između jataka, između ovoga, onoga, kako zove Turci, sve ostalo, nastao je opšti haos. I ti si žive u disbalansu. A taj disbalans ne sme, opet kažem vam, da pređe granicu. To upravo junaštvo nije sakaćenje drugoga, nego davati do znanja da poštujem, brate, svoj narod, da poštujem svoj običaj, da poštujem svoje svetinje, da poštujem svoju porodicu, da poštujem Boga, da idem u crkvu, da se molim Bogu, a ne da mi ruše crkvu i da nemam gdje da idem. To je ono što je krucijalno. Imamo velike vojskovođe. Evo, Sveti Petar Cetinski, netruležne mošti, svetitelj. Šta je on radio? On je bio prvi na liniji fronta. Predvodio Crnogorce, koji se tada kao sada nisu dijelili. Cilj ne bira sredstvo. Čuvena izreka. Sad tu treba malo dublje ući. Mi imamo milion primjera, iz istorije ljudske, ali mi ćemo se osvrnuti sad na naše balkansko područje, slovenskog porijekla.
Ja se iskreno ne bih složio sa tim. Iz jednog prostog razloga. Ako je meni cilj, znači, vidi, ti i ja radimo zajedno u istoj firmi. Ti si meni šef. I ti meni smetaš jer ja hoću da napredujem. E sad, kako bi ja mogao da dođem na tvoje mjesto, razmišljam i kujem plan, znači radim ti iza leđa, tebi se smeškam u lice. Znači, ja imam cilj da budem na tvom mjestu. Ali sad je bitno sredstvo. Kojim sredstvom ću doći do tog cilja? I da li ću doći? I to je diskutabilno. I onda pratim te, gledam gdje ideš, s kim se družiš, drukam šefu konstantno, znači koji je iznad tebe, pokušavam na sve moguće načine, što bi rekao naš narod, da to ocrnim. Ovamo tamo i stižu pritužbe, a ja se pravim da sam fin, krasan, znači posao, kuća, porodica, znači sve kao pedantno, sve u liniji, a to što sam nešto zabrljao, to se stavi pod tepih. I onda šefu dođe, znači, preko glave pritužbi, a naravno pritom angažujem još neke likove jer bitno je sa svih strana da te trpaju pritužbama. I onda šef kaže ti si obični fizikalac, ti brate koliko se trudiš ovamo tamo, ti dođi na njegovo mjesto. Ja sam ostvario cilj, ja se tebi i dalje smeškam jer si niži od mene. Ali to sredstvo kojim dolazimo na takav način, apsolutno je neopravdano. Ja bi to poistovjetio sa ubistvom. Jer zašto sa ubistvom? Ti si ubio jednog čovjeka. Znači, ubio si mu volju za radom, koji zna da radi taj posao na kojim je postavljen, koji nije bahat, bezobrazan, pokvaren, da hoće da ukrade možda nešto, da neke račune sakrije ili bilo šta, nebitno, znači da kažemo poslovna etika da je 0, ne, nego poslovna etika je čista 5, koliko može da bude kod nas grešnih ljudi. Kakvu ću ja sam tebe ubio tim. Ja sam tebe tim ubio. Ne zato što si ti na nižem položaju. Ne, nego zato što se ti osjećaš povređeni, a ni kriv, ni dužan. Ni luk jeo, što bi naš narod rekao, ni luk mirisao. A nagrabusio si zbog tamo nekoga nadmenog idiota koji hoće tvoju poziciju. Isto tako i u ratovima, pa i u sportu. Meni jeste cilj. Navešću primjer lični. Meni je bio cilj na Evropskom prvenstvu. Sa Bugarinom sam, imao, u finalu sam bio. Izgubio sam od njega. Meni je bio cilj da ja pobedim. I imao sam taktiku. Da mu parališem ruku i onda, tu je već kraj borbe zato što mogu da radim sa njim šta hoću. Po ringu. I ja bi dobio. Ali to je neetično. To nije sportski. To nije fair igra. Kao što možemo da vidimo po fudbalskim utakmicama gdje se guraju ovamo tamo, to nije fair play. Ti ako si jači i brži od nekoga, nemoj ga gurati da on ima povrede kasnije i sve ostalo. Obojica smo izašli. I Bugarin i ja, nepovređeni iz ringa. Dobio me na poene, ali to je fair play. Meni jeste cilj bio da ja osvojim zlatnu medalju. Ali sredstvo koje sam mogao da koristim, nisam upotrebio zato što nije sportsko. Tako je isto i sve u životu, draga braće i sestre, što radimo. Znači, vrlo dobro trebamo da pazimo šta ćemo kazati, šta ćemo uraditi i šta ćemo pomisliti. Jer što bi rekao sveti Nikolaj Velimirović, pazite dobro
šta govorite, jer reč čovekova može da izleči, a može i da ubije.